Киргиз. Ona pivot bu. O fonda pivot. Ha bunda mı? O. Касансайда болып жатқан аламан уақытта Моңол айылының палвандары келіп аттарын түшіріп атышат. Палвандар аттарын түшіріп жатышат, улаққа даярданышып. Ең нерві бошонған атушы екен Моңол туғандардың. Чоқ балван ойын таласына шыққанға даярданып жатат. Өзбекстан Наменген обласы Жабир палвандын аттары менен Шуақ палван Еріс қанай? Дуа қылған ақсақал палвандарға бір? Қане? Allah'ın işli xotirjamlik bo'lib, Allohning bexatar 5 gaz o'ynab turib, Alloh o'zlari qo'llab, demak yaxshi niyat maqsadlarni Alloh beradi. Yunus qanday Yunus? Yunusga ketdi. Yunus Ona yeriniz. At bineyle. Assalamu alaikum hurmatlı президент, Толпа атуының көрүүчүлөрү, катталуучулар. Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер. 2024-жылдын 5-февраль күнү Өзбекстан Республикасы Наменген обласы Касансай болуп жаткан аламан улакка жетип келдик ошентип. Улак абдан кызуу жүрүп жатат. Улак оюн талаасында Шуак палван, Эрнис палван, Кыргызстандан келген палвандар оюн талаасына кошулду. Минген аттары Эрнис палван өзүнүн атында, Шуак палван Жабир деген саяпкердин атында. Улак башталды, улак жерде, сорундар коюлду мына ошентип. Машалла, машалла. Улак абдан кызыктуу. Байкашыбызча оюн саласында Жалалабадтын палвандарын көрүүгө болот. Малик палвандар жүрөбү, Гайсы палвандар абдан кызык жүрүп жатат. Улак
Hak Palvan'ın yanında değil. Kuzu. Osman bakın Osman. Osman bakın. Kale dastan, kale çavurdan. Osman bakın Osman. Dastan, kale oradan. Bak kuzu. Kerim Palvanlardı bölümü olur. Kerim Palvanlardı. Yukarı gelirsiniz. Çırpaydı o. Taka çoğun kendi. Nereden geldin? Babam kandaydı? Amansın da. Yalnız geldim be. Ayol takında ayol. Ayol bekletme. Ya Allah. Adama tutucu. Alıver Palvan maşallah. Kaptan Caksı götürdü. Kayısı Palvan bulsa da kaptan Caksı kaza aldı. Kim? Kanat Palvan götürdü. Bak kaytarada geldi oyun talasında. Kerim Palvan hareketi gördü. Mirza, ağzını açma. Kesen say ayılır. Vah. Gol. Goller yok ortada. Mana men. Oyuncu karavunu kazanır. Avaz, taraf koy avaz. Avaz, taraf koy. Avaz. Alem yerli. Avaz, para. Alever yerli şenkey. Avaz, taraf koy. Para avaz. Avaz attı boşuna. Avaz evet. Avaz bakalım. Eyleme Palvan Başkanı. Alem yerli sözlerden dedi. Kara koy. Götür koyun kafasını götür. Kara koy. Kara koy. Koy.
Aylatırıptı. Sonra aylatırıptı. Sol, sol. Sol. Haytarım sol. Sol. Saydan doğru takı değil. Alacak çıkıyor. İki tane. Temiz yapalım. Bana gel baktın mı? Bana gel. Ya alırım boyuna, dinir boyuna bile. Hareket edenlere içkiler var. Gel bir hadi. Hadi. Yordan kıldım. Ne kılırsın? O da ayrı bir nasıl? Ortada Kerim Palvan. Kerim Palvan hareketleri gözlüğü aldı. Bu da Kerim Palvan. Görüldü. Hemen gel babası Kaçansay. Kerim Palvan'ın canına götürdü. Kerim Palvan. Haydi! Uluğa. Maşallah maşallah. Şöyle Kerim Palvan uğurdan verip bir sorunla başladı. Hoş geldin de. Bak ya. Bana koymazsan ne var bakalım öyle. Maşallah maşallah. Ula götürüldü oyun talasından. Ildıyacaktı. Ildıy kımaranı gözдөй. Gelecek at. Qayşı palvandın jalında Qayşı palvandın bileğine buyurduken. Mahkam bolay. Abdan kızı ucuyukça tat ula. Polvon mahkam bolay. Birinci marramız paftor bo'lyapti. Omadlarni bersin. Qani harakat qiling polvon. Bugungi marramiz yuqorisiga Lochin polvon tashlagan. Hozirgi marramizda Lochin polvonning ukalari Nodir polvon aka-ukalari bo'lsa. O'shanda bugungi bo'lib жатқан Kasansayda Ildıyqı marradan Ödönkü marraga Jalalabaddan özümüzdün yaş palvandardın biri Abdıkalık palvandın inisi legendar Abdıkalık palvandın inisi Kanat palvan alıp çıkıp aldı maşallah. Ulaқты abdan taza götürüp alıp çıktın. Bilengen küçün ketpesin. Biroq biraz oңой oturgan жоқ алып чыгышыңдагы. Болды, xo'p. Жақсы алып çıktın. Жақсы pas бердің palvan. Той қандай жүріп атат той туралы? Жақсы улақ таза болды. Жақсы улақ болады, таза улақ болады. Машалла. Жаңағындай палванды менетін бағалайды берді, улақ қылғандарды жеткізіп, көтергенді біреуінікін талашпайды. Жақсы улақ болады. Машалла. Şu Сізге де рахмат, Ажака шучалық ойындарды елге көрсетіп бергеніңізге.
Hamidxon aka, Tashkilotchilar nazorat qilaylik. Takani ko'targan polvon. Maşallah. Karim kalpanda bir doktor dağı. Oşenti urmatlı bizdin kattaluvchilar, көкбөрүшүүчүлөр бүгүнкү Кашансайда болуп жаткан дагы бир соорунун өзүбүздүн Кыргызстандын Жалал-Абад областынын палваны, Мокен районунун палваны Азамат палван таза көтөрүп алып пас берди, машалла. Той кандай болду атыным? Биздеги болуп жаткан улактарды да ушундай өтүшүн каалайсыңар мындай, таза мындай калыстык. Сөзүңөрдү айткылачы палвандар, улак деген ушундай болуш керек экен. Шиптеги жок, буйруганыңар бардыгында мен билгенден 80% силер алытасыңар азыр. Суруу? Чаба бергиле палвандар, билеңерден күчүңөр кетпесин. Мына оюн талаасынын ылдыйкы бөлүгүндө бүт Кыргызстандан келген палвандар. Aytulu, Жалал-Абадтын чубак палваны бул. Orhan Bey polvon yuqori marramizga bir sarkaga tashladi. Omadlarni bersin polvonlarimizga. Qo'llar bo'lsin sog'liqlar. Alemi Ernest. Azamat aldı. Maşallah maşallah maşallah. Azamat balvan dağı taza götürdü. Alıver Ernest. Koymayacaksın kalsan. Você quer um cheiro?
Yurtimizda to'y bayram bugun. Norbek Polvon, Bo'g'ol, Abshaka Mirzo o'g'illari Norbek Polvon omadlarini bersin. Namangan shahar Jobir Qassobni. Namangan tumanidagi G'alchadan Jobir Qassobda Kirrasovchi nomli oti bilan Jobir Norbek Polvon omadlarini bersa polvonlarimiz. Taka ko'tarildi, qani polvon mahkam bo'lay. Qani oxiriga borma. Qani Rashid Xo'janovga. Alçı gidem. Aldığında turat. Kulakın üstünde turat. Alçı emme. Takal takal. Takal Zanis. Anat. Vallahi hareket. Dur. Namat balvanı götürdü. Cevalamak balvanı. Namat balvanı.
Bir sarkaga yuqori marramizgacha boring bo'lganlar. Yangi tekani tashlab bergan Baxtiyorjon ukamiz, Arodinjon ukamizni Istanbul bilan tashladi. Omadlarni bersin. Istanbul bilan tashlab beryapti. Vallahi maşallah maşallah. Haydi var. Teke geride oyun talasında Kurbanlar kaldı. Ama hareketlerim durdu. Baykaşınca teke doğru 45 kilogram, 20 kilogram ortalığında. Hatta bize yürüdü ulak. Hareketlerim yürüdü. Şuak balvan götürdü Celalabad. Şuak balvan geldi. Şuak balvan hareketi gördü. Şuak balvan. Şuak balvan. Şuak balvan hareketleri gördü. Şuak balvan hareketleri gördü. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Hareketli balvanlar bolası. Hareketli balvanlar. Qani taka qani boshqa polvonga o'tdi taka. Qani. Taka geride. Oyunun yıllık bölümünü alıp barıp bir Koçkor uğrunu koyuldu. Geride. Çuvak polvondan taka tushdi. Salatoyevdan Jahongir akamizni Salatoyev bilan omadini bersin. Qani Chuvak polvon harakat qiling. Salatoyevni qayta ishga soling Chuvak polvon.
Kaçar! 8. marrası oyunlarına çapı yaptı. Hareket kılavuz buluyorlar. 8. marramız çapı yaptı. Sorunsuz bir serke, kaytasız bir serke. Hareket izgılarımızla. Ali Osman Hoca'nın muhlisleri Salayat Osman Hoca hareket kılayın. Düğünde taça. Düğünde dur taça. Taça düğünde. Hayır davay hayır. Hayır davay kurtardık hayır. Hayır kurtardık hayır. Zahir Palvan hareketini gördü. Zahir Palvan. Otaş karaya yukarı yaptı Otaş. Zahir Palvan kaçardan beri koyukla Zahir Palvan hareketini gördü. Aldın Zahir. Alıver Zahir Palvan alıver. Bektat aylandı Zahir aldı Bektat. Ve dostum! Dostum! Bektat aylandı Zahir aldı Bektat. Ve dostum bana neydi? Ha dostum hakem ulaşıydı ha! Alıver Merdi Saki'yi ver. Merdi alıver. Dostum haydi dostum demek! Haydi dostum! Haydi dostum! Nurbek düğünde Nurbek. Nurbek al Nurbek. Gel kurtardık gel. Kaparsa yine bana vur! Bir vurdu bana vur! Bik! Ha taştı! Taştı yakalayın! Taştı gitti! Taştı gitti! Gördük taştı yakalayın! Gördük karavanı! Azamat Palvan hareketini gördü. Jalalabad'ın yaş Palvan Azamat Palvan. Ulak yerde oyun talasında Azamat Palvan hareketini gördü. Kaldı.
Kaldı. Choslik otvozlarimiz omadlarini bersin. Baxtiyorjon Bekzodjonlar dadalari Nazirali akamizni Oqiyon nomloti bilan Chos maydonchani polvoni Otabek polvon chiroyli marra qildi, polvon omadlarini bersin. Bir gilamga tashladi, omadini bersin Otabek polvon. Bilaklariga Alloh kuch quvvat bersin. Polvon talantini ko'rsatdi, omadini bersin. Qo'llab bo'lsin. Baxtiyorjon akamizga qo'llab bo'lsin. Dadalari Nazirali akamizga qo'llab bo'lsin. Taka yuqoriga kelib tushadi, taka joyida qoladi. Yangi taka bilan chopamiz. Chiqib piyodagilar. Yuqoriga chiqing. Taka yerda. Har yuqori marramizga sarkaga chopilyapti, taka yerda. Assalomu alaykum. Qirg'izistondan kelgan blogerlarimiz omadlarini bersin. Qani polvonlar harakat qiling. Yuqori marramizga chopilyapti, harakat qilamiz. Azlik harakat qiling. Dastan polvon to'ra qoldi. Qani oxiriga bormoqchi bo'ling. Qani dastan polvon oxiriga bormoqchi bo'lasiz. Harakat qiling polvon. Qani oxiriga bormoqchi bo'ling. Oxiriga bo'ling mahkam. Taka yuqoriga boradi, taka joyida qoladi. Takani almashtiramiz. Takaga teginmang yigitlar. Takaga teginmaymiz, takani almashtiramiz. To'qqiztalik solim bilan qaytasiz. Harakat qiling polvon. Takani chiqarib yuboringlar, takani eski takani chiqarib yuboringlar. Dastan polvon. Golden House Qozimbek akamizni Qur'on nomloti bilan Dastan polvon yuqori marramizga bir sarkaga tashladi. Omadlarni bersin Dastan polvon To'rag'org'on. Golden House Qozimbek akamizni Qur'on nomloti bilan omadlarni bersin polvonlarimizga. Takani qaytaring, eski takani qaytaring eski takani. Hali chiqarib tashlanglar eski takani. Yangi taka mana pastki marraga chopilyapti. Marhum akamiz yangi takani tashlab berdi, omadlarini bersin 700 bilan.
omadlarini bersin Ma'rufxon ukamizni, tashkilotchi ukalarimiz. To'qqiz qara qo'yildi, to'qqiz qara qo'yildi. Qaysi polvonga nasib qildi ekan, polvonlar harakatlanib berdi. Kosonsoy Oltin Zamin adminlari omadlarini bersin, guruh a'zolari Nazirjon, Nuriddin, Baxtiyorjonlar, tashkilotchi ukalarimiz, bugungi ular ko'pkarimizda tashkiliy ishlarda juda ham katta hissalarni qo'shgan ukalarimiz, omadlarini bersin ukalarimizni. Xonadonlarida xursandchilik kunlar bo'lsin. Kimning Nexiyasini kaliti tushib qolgan bo'lsa, kelib olib ketinglar. Nexiya 1 haydaydiganlar, Nexiya 2 haydaydiganlar, adashmasam Nexiya 1 kaliti. Kelib olib ketinglar, kalit bizda turibdi. Bir dona kalitni o'zi. Oldida qo'shimcha narsalari yo'q. Polvon tasqol. Aslında ne güçlü polvonlar, Baxit polvon ekan. Yerish salvaydingda? Sho'rqo'rg'on Anas polvonlar harakat qiling. Ulug'bek hoji akamiz zotini ishga solinglar. Qani polvonlar 9 solim yuqori varramizga chopilyapti. 2 sarka, 2 gilam, 5 ta tuya ko'rpa. Harakat qiling polvon. Qani Abdurash mahkam. Qani Mo'g'olni polvonlari mahkam bo'ling. Taka ko'tarildi. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Taka ko'tarildi. Taka yerda 9 solimga chopilyapti. Taka yerda Oxin polvondan tushgan taka tortishuvdi. Harakat qilamiz. Sizlarga polvon tashlagan bo'lganda talonni berardi. G'ayrat polvon talon bilan keldi biz oldimizga. Chuvakmi doting? Ha? Chuvak polvon. Bizda unaqangi g'irrom ish bo'lmaydi.
G'ayrat polvon tashladi. G'ayratga e'lon qilib, marrasini berdik. To'g'on beylar bilan Uşaqda qalqib kelaveringlar. Qiling to'qqiztalik soliq. Ana Bekzodjon polvon mahkam bo'lar. Ana qani mahkam bo'lasiz. To'qqiztalik soliqga tashladi. Arzona sarti. Ikkamizda dadalari. Dadalari hozirligimizda. Napoleon nomlasi bilan. Bekzodjon polvon ovozlarni berdi. To'qqiztalik soliqga tashlab kelyapti polvon. Hayır gitmek. Adil aylansın, adil aylansın. Aman. Mashhur Elmurod polvon o'g'illari, O'rta Osiyo chempioni o'g'illari, Bekzod polvon Napoleon bilan Şeyler yere boşalttı. Ama dikiyor, karamayız, kalkıyorlar. Kaltar tarafı yok. Yine koran
Jasurbek! Sancar dostum Canağıl. Alapayka atını kolyadan jolup turup kaldık buna atın. Palvandar çap, içine dem altkan çıkkan okşayt, biroq attın sal eti joğurak ekan. Alapayka degen atты sırf attın bilen arasında. Qaysi palvon çabap atat, özüңүз çabap atasызбы? Özü çabap atat ekan. Alapayka degen at senen ketти беле досум.
Ko'targan polvon boshlayaptilar. Mikrofonga qarab yuring. Mikrofonga yuring. Mikrofon tashlaylik, taka yirtilib ketgan. Bo'ldi, rahmat Karim polvon. Omadingizni bersin. Omadingizni bersin. Archa to'ri bilan Karim polvon yetkazib berdi. Polvonlar, chopmadigan narsa chopilmaydi. Yangi taka bilan chopilyapti. Karim polvonga katta rahmat. Moğol'dum palvanlar, o şidetler, Moğol palvanlar. Ödeden Nuldayla bir alıp geldi. Pasov ne yapıyor? Taşa! Taşa yaptı da taşa onu yaptı. Ne? Na Patov ne demişti? Taşadı. Taşadı mı? Taşadı. Kim abi? Taşadı. Hesap. Hani kaybettin. Ne Patov ne? Patov. Pastam desem? Hani öyle öt tane sayısın. Patov. Hani yemin ederim. Şimdi. Karım az işte şey yaptı. Karın tespit edecek. Ne karı vardı işte. Yonda desem. Ne? Şans smoke'un karşısında mı? Smoke'un şeyini biliyor ben. Patov mu? Kırgızistan, Şuak palvan. Kanada yok şu oldu. Maşını. Böyle ver hadi sen. Dakikası düştü doktor.
bir hafta gidelim o zaman yürü devam ediyor. Gel. Gel değil mi? Sizce günün istediği agar ne? Euro biraz baştan mı bakın? O da rahat bizim böyle hamuru zeki yapıyor. Ha öyle biraz da mı? Ne? Next. Bir tane böyle damızı meyve. Şimdi de böyle biraz böyle. Ya hamuru ne var? Kendi yol geliyor. Karim verim acısı. Karim. Karim'de. Takımda mı olsun? Patok, taşadı. Taşadı Karim. Omadini bersin. Kecha ko'pkarimizni ham oxiriga tashlagan. Olib keling, takani olib keling baqa polvon. Takani olib keling. Ravshan Qossobni 222 bilan To'raqo'rga mashhur otuvasimiz Ravshan Qossobni 222 nomli oti bilan bugungi Oltin Zamin Ko'pkarisining mutlaq g'olibi Qo'rg'onbek polvon omadlarini bersa. Chuvoq polvon bilan birgalikda ishlagan Chuvoq polvonga ham katta rahmat, omadlarini bersin polvonlarimiz. Qutlug' bo'lsin. Takani olib bergan polvonimiz omadini bersin. Yangi Ulak bitti. 10:30'da başladı. 10'da başladı ulak. 10'da başladı. 1:30-2'de bitti ulak. Жақта шундай тез өткен. 10:30'da başladı. 10:30'da başladı. Уже бүтті. 2'de бүтет eкен ulak. Кейбір жерлердің шундай бүтіп қалады екен, кейбір жерлері 3'те.
Sarı formaçlar, Kırgızistan palvanları, Joak palvan, Hoş, Joak palvan, Jallabat, Azamat palvan, Kırgızistan palvanları, Жақсы келесіздер. Kerim palvan. Bana da koça bitirmiş. Ошенти урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр. Бүгүнкү болгон Кашан сайдагы улактын эң акыркы сорунун айтылуу Кәрим палвандын иниси Курманбек палван улакты жеткизип токтотуп берди. Ассаламу алейкум Курманбек палван. Мен байкашымча алысырактан көрүп тартып калдым сени. Жерден бир кыргызстандык балдар алып берди окшойт, чубак деген балдар. Оштон Карагулжан чубак палван алып бердиби? Машалла. Билеген күчүң жетпесин. Алла разы болсун. Той кандай болду Курманбек палван? Машалла. Алла разы болсун. Билеген күчүң жетпесин. Дагы чоң сорундар ал. Айтылуу Кәрим палвандын иниси Курманбек палван улакты токтотуп акыркы сорун алды. Машалла. Алла разы болсун. Машалла. Мына Кыргызстандын палвандары бүгүн мына абдан жакшы иш көргөздү мына палваныбыз. Бүркүттөй эле чаңгелдеп алып атты жерден, машалла. Билеңе күчүң кетпесин иним. Ар дайым ушундай жакшы. Эки элдин ынтымагы үчүн чогуу улак чаап, бири-бириңерге сый көргөзүп, жакшы улак чаап жүрө бергиле. Бүгүнкү той абдан жакшы өттү, абдан жогорку деңгээлде, жакшы маанайда өттү. Сорундар да абдан жакшы көп коюп берди. Машалла палвандар, билеңерден күчүңөр кетпесин. Машалла. Рахмат палвандар. Өзбекстандык туугандар, бир туугандарыбыз, машалла. Палвандар, эки элдин ынтымагы боло берсин, машалла. Биргеликте улак чаба бергиле. Айтылуу Кәрим палвандын иниси Курманбек палван бүгүнкү маарекени токтотуп берди. Жерден пас алып чубак палван алып берип, акыркы улакты токтотуп беришти, машалла. Ийгиликтер болсун, эки элдин ынтымагы боло берсин.